Siya ekhaya kaNgwane. Sebenze sithatha lithuba Ngwane kubonga. Kuba nawe kuToti Shumayelo tesintu. Solo unaye lethumusa mukelwe simelane. Nginaye inhlakanipho Shisalivi Nzimanzi. Njengoba wathi Ngwane ukuthi lemibuto lesiyiphonsa kuwe asiyiphonsi nje ngobe sinesikhathi sekukhuluma. Siyiphonsa ngobe siyakha. Ayikuhluphe nawe lemibuto le. Utibute utiphendvule ngayo. Ngoba lokuthi hlupha ngayo ubute nakubantu labadzala labadvute nalabakhashane nawe. Kuyakusita nawe ukuthi ube nalo lolwati ukuthi inkinga nayi kanje eSiswatini siyicatulula siyitsini. Khumbula Ngwane. Lethu thine singemaswati liBhayibheli. Sintu sethu. Khumbula Ngwane. Thine singemaswati lethu liBhayibheli. Sintu sethu kukokuthi nakunje esintwini sethu thine singemaswati kwentiwa njani. Lijaha litsethe umfati. Limthatha ngesindvu. Kanzi limthatha nje vele lo mfati ngalesindvu kuyaliwa. Bakubomakoti bashaya ngenduku phansi bathi wethu umntwana sibheke kokuthi utawungena ngeveyili lemhlophe. Ngesizathu lesithi asiyiva lendvo yesintu. Lijaha ke lithi nalibeka lenkinga yalo liphocelelwe ukuthi lamona lo mntwana nebantfu latimikisa ke leto letimbili layovela layobika ukuthi cha ngonile nayi nengcitsa mhlolo. Awu bachubeka bahishana base bayacekelana namathandane wakhe. Kwathi kungakapheli malanga mangaka tinyanga tingaki baphindze baxolelana. Yalababili phela ayingenwa. Kutse kusenjalo sahlala sisu sesibili. Waseke naye sobuka ukuthi ngeke phela ngize ngibese sengiyabinza nje kanzi lo mntwana nebantfu sewutala umntwana wami wesibili. Asithi sivela lesisu. Abe vele sekangumfati ngalokuphelele. Nembala kamthathe kamfaka esibayeni. Amikise naleyo ngomo elibovu. Kunginyalo nje ulungisela kona kumlobola agidze. Mane ke sekunebulukhulu lesebuvelile. Bulukhuni ke buvetwa yini buvetwa kokuthi lijaha lithi mina ngisindvu ngiyatati ngiyadiva futhi lokuthi ngisindvu. Kanzi nginjalo nje ngimvele lenginake naleli khabomake. Kanzi nelikithi lisemahlombe ami. Ngekufisa kwami esimilane bengifisa lokuthi ngimthathe lo mntwana nebantfu abe ngumfati. Abe ngesekudla njengoba wawushilo nawufundzisa. Ngakuva ngabona futhi ukuthi ukuyangithikela mina. Mane bulukhuni lenginabo simelane ukuthi mathandane wami ngimthatha ngimbeka ngesekudla nje siyalwa. Ngobe ushaya ngenduku phansi uthi mzukwana nje uyawuvela kimi nekuhlanya kwenkulumo uthi uthatha lomunye ngelamisa. Ngiyawutpakisha tamtikhwama ngihambe ngikushiye nalo. Luyabe sowutitshele ngaye wena ngoba kusho ukuthi ngalamanye amagama wena uqonze kungitshela ukuthi uyangichithela. Uyachitha wena. Ungumchithi wena. Usichithi wena. Ngathi ke ukuthi lamagama ngabe solo akhuluma into yinye yini. Asendlule nje embutweni lomfishane.
vela mama na uthethe ngalesi Swati wamteka lo mntwana ebantu sewuganwa intombi lo lomtekile losangumfati wakho naseva ukuthi unentombi uyachitha invele yini kuchitha usuke uchitha invele na uthethe umfati ngesiswati bese kuhambeni kwakho uhlangana nentombi mhlambe le ntombi usayibukela bucala manje seyikuganile ufuna lokusonzela uyibukele dude hayi ngekuthi sofuna kuyithatha sewunako nje lokuthi nawe awusafuni liphele livike emalanga lasikhombisa ungakayiboni le ntombi mane uyathi phela ekhaya ukuthi kune timetable kuneluwashi kuyatiwa ukuthi uyahamba ngasikisi uye emsebentini utabe abuyile ngasikisi ntsambama mane wena sewuyathi ukuthi sekakhona emalanga lesekufuna ukuthi uqamba qambe emanganyanyanyanyana hayi emanganyanyanyanyanyana lata ukwenta ukuthi lo mntwana ebantu akhole lokuthi ubambekile ngasemsebentini kanza kude kubambeka lokube khona ngasemsebentini so wakha isikhathi sekuthi ufuna kumbukela dude nangilomunye bam seyiyavela indzaba ukuthi sowukhona vele lo munye ivela ngelicingo nakhona ulibeke ebudlapha so usuke loya ukushayela ufuna ukukutshela ukuthi ushiye tikhiya tasemsebentini la ehovisini nobe ushiye isikhiya lesimcoka noma ushiye elicingo lolunye lonalo lolumcoka bam wena ungale uyageza iyavela inombolo ngala kuthi my love number 2 kanzi ngale nakathi uyabhaza lo ukhanza kubhalwe my wife ngala uyabona kubhale love number 2 so yalupheja kenya lufuna kubuka ukuthi ngabe love number 1 ukungakuphi akamtholi ukhanza lo my wife nalo love number 2 leka sangaka graduate kokuthi bekungabe sekuthiwa wife number 2 bese kushintsha wife number 1 sekuthiwani kuye sekuthiwa dali wami sekutawuthiwa kulo wife ngoba lo yasengidali lona ngiwife lesingisi nje sinawo lawo magama lesibese sidlala ngawo nasenta loku nithi yini hlakanipho kepha nenisebancane nisengakakwathi lokuseva letinombolo la liqingweni sithi seva ngale ndlela lekhulumako ukuthi wo lona ngibani elabanye ukhanze kuthi bakusevile manje elicingweni ngalo ukuthi ugudi la ikhipheni imali ye-airtime bakufake nga-airtime lo mnye njalo uyathi ukuthi hayi lona nangicele imali ngimtshela ukuthi kushoniwe ekhaya noma kanjani tayikhokha imali useve ngafuneral lo munye njalo uyathi ukuthi hayi lona nje nangamtshela ukuthi nginanga umngani wami lo ngiyena acele le mali la kuye ngoba wasibona samba naye utayikhokha le mali le so useve ngamcaki dinenge nongake uthathe incingo nangake kuthiwe nje umuntu ungena ezulwini ngokuthi kuvule icingo lakhe kubonakala ukuthi bantu ubaseve kanjani ungalala luhleko netingilozi ngiyabona lingema lizulu limensi kuhlekwa nje kuhlekwa abantu ukuthi sibaseve kanjani siseviwe njani la tincingweni ithi ke lenkulumo ke la seyiya khona so unembuto ke lo mntwana ebantu nyalo lo ukuthi ngenta njani yesimelane ngoba phela nangi lo mntwana kethu ngiyabubona nalobuthakathaka bakhe esimilana kusho nje ukuthi ngisuke ebuhatha akusho ukuthi ngisuke ebuhatha ngiyindvodza cha similane ngide ebuhatha kunebuthakathaka lobukhona kulo ngiyambona ngimbonela dude futhi ngiyathi simzukwana ngiyahamba emhlabeni kulobuthakathaka bakhe lengibonile 1 nginesiqiniseko sokuthi lo angeke ahlale uyathi nje ngacetha kwenta konke lokuyimsimeto lephathene ekhamba kwami emhlabeni uyawugana aqhubekele phambili kwesibili lo kude umntwana wami lafika wamkhanza la ufika mnakelo ngimbona nalendlela lentangayo ngiko ke lesekungenta ngibese sengithe simelane sengifuna ukuqaletela ngilungiselele ngoba ngiyabona ukuthi lana ngihleli eti kwebhomu lengayati ukuthi iyawuqhuma nini mina ngiyobe sengikuphi nempilo ushaya ngenduku phansi ke umntwana eliswati simelane uthi makuyakwendeka nje uthi kimi uyangelamisa sheshe ungitshele ngizothatha abantu abami
ngithathe konke lokhu kwami ngiphume ngiphele utohamba ke wena uyolanza lona lotambeka la ngoba ngeke uthi uthanza mina bese uletha lomunye la nalokuthi ukhulume nami ungitshele ukuthi uyangilamza uqonze ukungitshela ukuthi sekukhona lomunye wena lo sombukile ngithini simelane ngiphuma njani kuloko umbuto uthini uthi utshelwa njani umuntu wesifazane lo sangumfati nase kufike isikhathi sekwekuthi sewuyakhula nyalo sekutalo omncane yena sewuyakhula utshelwa njani umbikela njani umuntu wesifazane lo sangumfati ukuthi sowuyamelamisa kubika wena nise KFC noma nise Nando's noma nise Galitos nise Chicken Licken nobe umela kokuthi kube ibirthday yakhe umthengele likhekhe athi nangathi uyajabula usukuma nalomkhwa bese uyamtshela ukuthi kuna Nomsa athi wakuphi lo Nomsa uthi khona nanga yabuya Nomsa abese uyasukuma uyamcela athi make hayi kabi ibirthday yakho kona kepha ngicela kukwethulela nanga lo takubambisa lo mkhwa nisike kanye leli khekhe umbikela njani umbikela nini nisuke nikuphi na utambikela noma ucela tsatseweni ukuthi tsatseweni manje noma ucela makwakho na ucela tsatseweni ucela makwakho kwehla njani kulomakoti wo shothi kaze yaqala i-team loya lotako shothi yengisebenza ebhange ngabe labantu labasebenza ebhange nabanyanyana labasebenza ebhange sebonesi wathi nje umuntu kuna nesi noma wathi kunalo sebenza ebhange angishiya naye nitawubona nenobabili nje ngoba somtholile phela lo sebenza ebhange linesi lakho ndawujovana nenobabili ngihambile mina uyabuta umntwana eliswati ukuthi ngimbikela njani nini kuphi kubika abantu futhi esimelane ngoba iyangesinza lenzaba le kanzi sangimbonile lo lele ngifuna kumthatha ukuthi hayi lo mashikizela shimpi yakhe lona yesimelane akavilaphi kungena ngisho nasesitolo athenge timbahla talo ngifika ngitethule mina le ekhaya athenge nimahla talabantwana ngifika ngitethule mina le ekhaya futhi awenteke asinaka ngishayela athi unjani esimelane uthi naka ngishayela athi babe bantwana babe wazibani bayina asho lo mntwana wami lengimtele ngale lo wangikhipha elawini abese ngingakamphenduli athi unjani make lo mkhulu uyaphila yini umntwana ebantu maye ngimthengele ichocolate simelane ungakhona yini kuyithatha umane uyungethulele yona kuye utangethula nini esimelane kulomntwana ebantu amane angadi nami ngoba nayi chocolate ngimthengele ngide umthiwe kumdlisa lo mntwana ebantu ngobe nguye lo wafike wangicenzela liground ngendvutsa lefike yamthatha letshengisile ukuthi yona ayithandzani nemntwana emuntu lengeke imthathe ngiyamhlonipha lo mntwana ebantu ngoba nguye lo ngente umuntu ngoba lokuthi uthethe nguye lo wente wena wamthatha wena ndvodza kusho ukuthi vele ukuphethe kahle nami sengilwela ukuthi ngimane ngiphathe kahle yena utophatheka kahle nawe baba sithini ke lensumansumane le ngiyabonga siya ekhaya kaNgwane siya